Assalamu alaikum musliimoonni cuftii keessummaan kabajaa tan dhuftu waggattii baatiin ramadaanaa kunoo dhufte nutti hiraa haalli ollaa hiriyoottan kootii kan waliin nu buusee haalli jireenyaati kan inni isin miidhee akka hin beenetti mi'a ofiinaa godhi rabbumaa ji'iitii rabbiin siif haadhiisuu siifis diliiteeti mi'a ofiinaa godhi rabbumaa ji'iitii siifis si haadhiisuu rabbiin diliiteeti yaa obboleeyyan kiyyaa dardarra muslimaa kakka kiyyaa hedduu jallaan kumaatamaa abad nurra waartuu umriin dardarummaa boru addaan baanaa du'aa yoo turres dullumaa nadaamaa waan fuutuu barguyyaa qiyaamaa mee ufaa yaadannu karaa diin irratti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii mee ufaa yaadannu karaa diin irratti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii yaa obboleeyyan kiyyaa kan dhiiraa dubartii yeroon dardarummaa yeroo qormaataati yeroo kana lubbuu waa hedduu hawwitii fuutee namaan deemnaan karaa diinirraa si baaftii diddee jalaa hafnaan guddoo milkiin teetii waa milkooyte ati qeeyroon jannataati qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii waa milkooyte ati qeeyroon jannataati qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii daangaan qabu dheeraadha karoorri keenya karoorri nu qabnu kaakiraatimii karoora jireenyaa kana galmaan gayuu falkan guyyaa ceenaa mee nu yaada ta'e isarraa argamne isa booddeen teennaa jiruun dunyaa xiqqoon nun sabin deeydeetii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii jiruun dunyaa xiqqoon nun sobin deeydeetii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii yaa rabbi yaa mootii yaa arjaa hundarraa haalli kiyya hamaa of sodaadheen jira qajeelloon kajeelee nakaayii kararraa deega dunyaaf diinii hunda baasinarraa kadhatanii sumaa ka waan dhabne irraa rahmanni kee bal'a mee arjoomi nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii rahmanni kee bal'a mee arjoomi nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii beekaanuyin kun waan guddoo badhaafamne amantii islaamummaa kan rabbi nuu kenne milkii har'aaf boruu yoo itti fayyadamne yoo itti fayyadamuu baanne kasaaramne bishaan jala teenye yoo bishaaniif deebonne daa'ima harkaa qabnu dharraan godhin nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii daa'ima harkaa qabnu dharraan godhin nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii yaa rabbii nu godhii nama uf yaadatu nama haqa haadhaa abbaa fi baaddatu nama haqa ollaaf rahimaa eeggatu nama milkii guyyaa boriitiif deebotu nama akkanaarra nu taasisi nuti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii nama akkanaarra nu taasisi nuti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii mee ufaa yaadannu hongoo keessa jirra bar waan uumamneefuu irraanfanneefirraa hijiraa duniyaatiif kan baanu biyyarraa sinqii akhiraa maal guduunfachaa jirra borni miizaanamtii hujiin teenya nurraa wallaahi an sodaadhe nurraan ooltu duutii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii wallaahi an sodaadhe nurraan ooltu duutii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii yaa obboleeyyan kiyyaa nuti maa ubsofnaa ramadaanni dhufnaan afaan waliin jennaa ramadaanni baanaan boru waliin oonnaa sa ramadaana moo nuti rabbiif jechaa ofii walii goonaa haala keenna laalte nun halaakiniitii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii haala keenya laalte nun halaakiniitii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii madaa garaa kiyyaa isinitti tasaasaa kukaanatti jirtu madaa garaa keessaa rorroo lammiitiyyaa mee akkamiin obsaa diinni ilmaan ayyaa rasaasaa nadamsaa kanan na yaachisee garaa koona raasaa yaa rabbi yaa mootii nu iyyanne sitti mee nurratti ilaalin rorroo alagaatii yaa rabbi yaa mootii nu iyyanne sitti mee nurratti ilaalin rorroo alagaatii roorroo dadhabannee biyya teenya irratti jiraachuu baqannuus biyya alagaatti dheessinee hin baanee roorroo diinaa jalaa
diini nu adamsaa ganamaa galgalaa dilii teenyaaf taatus araarami nutti jajjabaattee rorroon alagaati jiraachuu dadhabne biyya teenya irratti nutti jajjabaattee rorroon alagaati. Assalaamu alaykum musliimoonni cuftii keessummaan kabajaa tan dhuftu waggatti baatiin ramadaanaa kunoo dhufte nutti firaa haalli ollaa hiriyoottan kooti kan waliin nu buusee haalli jireenyaati kan inni isin miidhee akka hin beeynetti mi'a ofiinaa godhi rabbumaa ji'iitii rabbiin siif haadhiisuu siifis diliiteeti mi'a ofiinaa godhi rabbumaa ji'iitii siifis si haadhiisuu rabbiin diliiteeti. Yaa boleeyyan kiyyaa dardarra muslimaa kakka kiyyaa hedduu jallaan kumaatamaa abad nurra waartuu umriin dardarummaa boru addaan baanaa du'aa yoo turres dullumaa nadaamaa waan fuutuu barguyyaa qiyaamaa mee ufaa yaadannu karaa diin irratti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii mee ufaa yaadannu karaa diin irratti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Yaa boleeyyan kiyyaa kan dhiiraa dubartii yeroon dardarummaa yeroo qormaataati yeroo kana lubbuu waa hedduu hawwiti fuutee namaan deemnaan karaa diinirraa si baafti diddee jala hafnaan guddoo milkiin teeti waa milkooyte ati qeeyroon jannataati qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii waa milkooyte ati qeeyroon jannataati qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Daangaan qabu dheeraadha karoorri keenya karoorri nu qabnu faakiraatimii karoora jireenyaa kana galmaan gayuuf halkan guyyaa ceenaa mee nu yaada ta'e isarraa argamne isa booddeen teennaa jiruun dunyaa xiqqoon nun sabin deeydeetii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii jiruun dunyaa xiqqoon nun sabin deeydeetii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Yaa Rabbi yaa mootii yaa arjaa hundarraa haalli kiyya hamaa of sodaadheen jira qajeelloon kajeelee na kaayi kararraa deega dunyaaf diinii hunda baasinarraa kadhatanii sumaa ka waan dhabne irraa rahmanni kee bal'a mee arjoomi nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii rahmanni kee bal'a mee arjoomi nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Beekanuun kun waan guddoo badhaafamne amantii islaamummaa kan rabbi nuu kenne milkii har'aaf boruu yoo itti fayyadamuu baanne kasaaramne bishaan jala teenye yoo bishaaniif dheebonne daa'ima harkaa qabnu dharraan godhin nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii daa'ima harkaa qabnu dharraan godhin nutti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Yaa Rabbii nu godhii nama uf yaadatu nama haqa haadhaa abbaa fi baaddatu nama haqa ollaaf rahimaa eeggatu nama milkii guyyaa boriitiif dheebotu nama akkanaarra nu taasisi nuti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii nama akkanaarra nu taasisi nuti qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Mee ufaa yaadannu hongoo keessa jirra barwaan uumamneefuu irraanfanneefirraa hijiraa duniyaatiif kan baanu biyyarraa sinqii akhiraa maal guduunfachaa jirra borni miizaanamtii hujiin teenya nurraa wallaahi an sodaadhe nurraan ooltu duutii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii wallaahi an sodaadhe nurraan ooltu duutii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Yaa boleeyyan kiyyaa nuti maa ufsofnaa ramadaanni dhufnaan afaan waliin jennaa ramadaanni baanaan boru waliin oonnaa sa ramadaana moo nuti rabbiif jecha ofii walii goonaa haala keenna laalte nun halaakiniitii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii haala keenya laalte nun halaakiniitii qalbii goyde imaanaan nu jiisi yaa mootii. Madaa garaa kiyyaa isin tasaasaa kukaanatti jirtu madaa garaa keessaa rorroo lammiitiyyaa mee akkamiin obsaa diinni ilmaan ayyaa rasaasaa nadamsaa kanan na yaachisee garaa koona raasaa yaa Rabbi yaa mootii nu iyyanne sitti mee nurratti ilaalin rorroo alagaatii
yaa rabbi yaa